ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. UMDC ke HSPDP na Maukenreu constituency uba Martel and Mukim. Ula penpau ke jing sngau diau halor ke jing klat no jong UMLA ke Maukenreu constituency uba David Nongrum. Bat ula ong ba uba David udai ubadang biang kerta ban no senyang ha ke jing syakri paj ba. Bat ke jing klat jong u kalong ke jing do ke bakrau ya ke jela. Hanrei ula ong ru. Ba kumbu julong hi ke rukom haba kanu-kanu ke constituency kam dan nong mi khmat shu. Hab banji no da way, but yakani hab ban pendep hapok ke Henry benai. Kumbagalong menta, uliato baka HSPDP kampat shim yakanogo no karai ban penyang kertong na kemaurang keneng constituency ha ki election shiteng samoy namar baka hab ban apshwa yakajingi penbait hapok ke Regional Democratic Alliance kabadai ke kenhon sunrop jong ke UDP bat ke HSPDP. Haba pa shikikam jet nong mi khmat uba martel ula penpau ya ke jing sngau diau mensim baru la ong bakat banang ya ki por ki Nongïalam ki badon Shisha ya ka sap ban syakri upai ba kilanang duna ula kedauru baka daw ke bala penlongi ki Nongïalam banja kat banang mi kisngi kadai namar bakim not ban mi Shakhmat ban yakun ya ke election namar bakim don pisa bat ki ba mi menta ban yakun election dai satang ki he Spah ki ba bret tengka bat shuthit ya ki pai ba chính trị contribution ke bawah mai kebantaban tei ya beri bat ke cat penjujun dari ke jumlah pestat kudat cia ke bawa ni hablek no kan ke pertai te kalau aku kudu ni lah but ni kendon buat ni dap tu susi ni cepat no tu tu ni kendon kalau bahadin bawa nomi khmat dan syu kendon trikam jongka demokrasi cumi kalau apa negeri benar di ciri yang khmat hak cakap kalau undang khmat sih. Jadi kemudian ke parti HSPDP kalau kawai nanti sangliulung kepada Islam kemudian kerja Sokhia kerja Sokhia yang ribat kerja dunia Allah icong icilah. Jadi ketika mau keneng konstitusi kalau ka wai ni konstitusi hak kebakan ni ka HSPDP kala yo wan ai nan ba chung ba penlai ku MDC chung ka HSPDP bat ka klan ke yang song ba bo jaden kan tu pat ni uba penyai sing si mula mino dengan parti de ni menta aku mafitip ni don ru ka RDA Regional Democratic Alliance. Di hak berpon bagi kini ke asli parti kebamut ke UDP baca CCP itu yasin yang kilat kinti kemudian perhalang. Hak bangilon lu ke parliamentary party, joint parliamentary party banyak perhat jam di balak banyak perhat dan pemandu lang di namun benong bahkan ke HSPDP ngakum presiden jog distrik ni pat yo so ndai nilai yo hiban ya pasio para Nongïalam aku makung ni la aku kini dai pat kini by election ke Elekshon mau kena konstitusi di sibun na pedeng jong kilidar ki ba kwa bang ya Shakhmat aku bangbu yo kandidat dan dai kumbang ong mendapat kedon kini ga alliance tegala bandon kan mi le kumlu pat nama ide hiban burong dia kena jalan so ide ban ong surai lega jong ke partai di kamdon cimut kita ka cidia tek cuma bat kiwe bat parti lega HSPDP ka sang bat ka kwa ba lega syak ka henti kan kudu ban bu kandidat ban ila election ka maru kena konstitusi tang ini di officially nyimpat la ban yarai nuk nuru tang buting slok apdeng topi leader di ngakum presiden jong ke distrik di barabor ngasat empoi dengan parti siasa Nongïalam ke parti bangun berkat kampung cuma kan bat ke Elekshon selengkap mau alliance kemut ba ngada don lai jeli ke alliance
partner apa ke cerita kemud kita banyak kersan ya uwe mo kebamut ni cu pendon kamu dengan tin manong banbu yau komon kandidat de to mentah kumbang ong mendah hakipol bung swa tinggal lagi balik cong tiga kamar kena konstruksi di kalong kumga konstruksi li cong kena kecil dai bat kiri tu kan kalau ngas somte baka CSP di kan kandidat dan dari kumbang ong mendapat te habakadon kena ka alliance tinggi dai banyak tu cumut lang kan long ke babha ba ta kan ka alliance kom ba dai ben penyang do kandidat nak asak CSP ta kan long ka wai ni kilat ki babha tam kan ya dai cungi ha kan ka cing te parlok para parti kam tam bi dai pa regional party te kecing siau cunga kalau ngak kwa ya hukuman kandidat tang bang ada Nongïalam juga CSP ngak kwa ndai ta balong Nongïalam ka CSP ka don sar di supporter hapo kemaru kena konstitusi dia le dengi yo ki kandidat bobiang bat kecing ya kersan to ke UDP dia katakan long kecing ya lek bi tenar bahar baru kena baru don ka cing kemen man yo ya cing cop kene ka jing ya pia cing ya pra cungi original ha ka kerteng cungi sang riulong mo ngaro ba riulong ubi ru ba usi ru ba barok be dulung tang baya sang hala ka cung ka kenhun dikade kalong kum ba ot lang khot lang khai ya ka bot chong ki nong so snong ki bodon hapok kecela ki besngau bangi dai pan sensar dangi yangi ha ka cinge dai bat ki parti ru te kene nu lawan ra ye ka cingtu ko ba shakhai te pikiran ye ka dai nga pangut ben ye tho menta ngam num le rain ben ye tho menta bangalong wei na ki nong try rat ba obu da try hadu ba phim tip reu chu ban wan ra ye ka cinge tli chong ki sang riu lo nrei ngam tip balai ka ni cing ya chu kebuan ban yo ye ka cinge tli ru ka dai ka hadu kata ban pena ke cing teliru ka balong hangi ni kalau impossible tip balai ke long gum de ngam tip chu tengah ong kadang sensar kenega cing siau hanga selfishness ke cing kwan man toy ke ba phim tip chu nama ba ong cing teli long nyem dai fan ye teli for ourselves ni ye teli for the sake of others kibadon ban haga juga cing hoi bentar tikla duna palat ki leader hapo ka grassroots level mo kata-kata dia cing Shisha te balai ke duna te balai nyeburi pidai ubadan ha grassroots level dan rei pimla banwan se ke politics nama pim dan bisa ta ka cing ong jong ki brio ha ni ke pot te mentaya kini ki beliau ki ba kuasi Shisha ibn sekri timnut su banwan Shakhmat ki banwan Shakhmat ndai ba ben bayaro ki banwan Shakhmat dai tang kita ki bala ban pelut Spah kat ba fikwa orang ta te mentaya ki dar ki ba kwa ki ba ishai geri ngat try kham nyar ba pisian ndai ba sarong nga na de we wa long at nar do ta ta ndai long su ba ngan Elekshon ke mindset ke mentality trong ki beliau ke cala ngaso kia ban meken ro kelahir adu kata-kata ci dai pada ci lagi nom na Shakhmat dia kembali cong nomor bakal mesin jonga banong no ia ka pisah mat la dengan sudai mo banong ban ye chen no mi khmat da ba si bright da si pet tekar dengan sudai cong to di haga cing ya perkhat pat finong ya ka cing pen klan ni isang lulum ti ka badang sa ka si di dai ben ya persang bai ti ben ya wat kilat ti kum na ben pen klan pi la dalong nim long anti national we are there to strengthen our regionalism for the interests and benefit of national interest ngingin persa yelo ngang I have been there I have been work for the state. I have been work for the country in the name of regional party. De ya kene keri cumi kebakat kum ke konstitusi don kampan riker pang jaka.
Don kamar sumar kerpang ya kah? Di kebadai hoki, yangi bancet ini macam, dia bancet dia gitu, kebadai kancing long, regional. Kang banot banyong ya ken siaka national cicak bendeu, dia ke parti. Jadi dia mengi bersih. Kata orang kan deka, cintip tu kecinjau iya, kecinjan itu jongah kesan parti. Mentah si genika. Bam bisa balok dia unu kongres tu buat tenrak bisa adu bom tip su berikan. Tak balaya tip tu. Pai bak balok. Ini kan tingkai kita berseliu haduk kata-kata banga menong di asal mentang-tang tamang semenar nok di sulak sak tu ni. Hi kumbalong mentahi ini keren bet ke ba. Man ra ia ke cerita kebamut min persangkat pala ban wandur ya kecing seu tung pi ke tu ke banga ong benda ba icin da mata hal ti jong kecing yo ta kam lo te pila regional ni national de pi yang tang ke mata ban yo ngan pen ken mau pi ya fom ya ka tu ga UDP don bo snai ka ro ko mata ka malecho Perkat benjau ayo cingit teli ngan sot nang dengan tak haru lecong. Pi kini ke ba til dengi don ke bukum ke tu ke kamen sim. Jimut ke jing berkat. Ka cingit teli de ke ba eta. Te ngamut penong pe tu ni kita. Ngai ke kubo sekinong susno. Akari Nongïalam. Ba hang ni ka bengiwan sekini kam. Nganong kencingai. Dai ban perkat nak bentar ke kam. Dai ban perkat nak bentar cunga. Kena kaya haduk ke ancung kemariang ro. Bah habangi wok lek ban songkha hak jing tun yo. Ndai berkat ke macunga. Berkat jadi kon sawan bersemi. Iki ha iki man iki lok iki cor iki kur iki cak. Dan dai mentan de ko yala dom hikmat. Dam yo suki rum lom su ke kem so tho su kata. Kata ba berkat tang no mentai ni.